ассалому алайкум дӯстони азизи подписчикони муҳтарам, ҳама каса созани хубен. Шербачо имрӯз 17 октябри соли 2024 аст. 1000 рубл баробар ба 109 сомону 50 дирҳам мебошад. Дӯстони азиз, хоб дар видеои имрӯза дӯстон мо тасмим гирифтем ки фақат як намуди астраҷиҳоро ба навор бигирем, астраҷи караванҳоро. хоб касоне ки мошин, хона, замин доштагӣ бошед, марҳамат дӯстони азиз дар WhatsApp мо 911 32 43 44 хади 43 44 рой кунед. иншоалло ки хонаҳои шуморо ва заминҳои шуморо фурӯхта медиҳем. Шербачо ҳатман яктаи лайк бизанед ва дар канал подписатсия кунед. касоне ки меҳмон ҳастанд, дӯстони азиз, рости гап 70-80% бе подписчика канали мо тамошо мекунед. эҳтироман хоҳиш, ҳатман подписатсия кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. ба ҳаматон тамошои бифароват хоҳонем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини яка реклама кардем. Бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад бардора. Ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад. дӯстони азиз, ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. яъне ки дидесин ки дар ин тароза дар кило мекашем ва баъдан дар кам аз боршон мекунем. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чихелай? ҳамин як ҳафта ҷамъ мекунем, раҳакӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта аст. Саломат бошед. Рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. ана адресо метро Катени, номерои WhatsApp акамон мондагӣ касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. салому алайкум бародарон, мо айни ҳол дар хитои қарор дорем. ин мошино ҳамаш фурӯшиҳои заводчай Ioniq Plus.它的价格多少13900。$139,900 пули опт мешавад. Ioniq Plus. дай элимем пайша. чем这边也拍一下，还有这块也要拍一下。дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо пабраст ки яктаи лайк бизанед ва дар канал подписатсия кунед. Якумин эълони мо дар видеои имрӯза Opel Vectra A ҳастанд ки соли баромадаш 1995 солай. мотор объём 1.6 литр, коробка механикай, сӯзишворияш бошад, бензин ва газ ҳардуш кор мекунанд. мошин гуфтага дӯстони азиз ки дар ҳолати хуби техник мебошад, ягон ҷош кор надорад. дар ҳолати хуби техникӣ ва айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қумсанги нақша бардоро 35000 сомон мега, краслаб несай, 4 балони 80% дорад. мотор, коробка, хадавош гуфтага дӯстони азиз ки 100% ана чашкиёш варид надорад. нархи 35 бо савдо мешавад. марҳамат тариқи номерҳои 0090 хади WhatsApp дорад. тариқи WhatsApp ҳатман муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ана тангерин фурӯши ҳастаи соли баромадаш 2008 солай. мотор объём 1 литрай, коробка механикай, сӯзишворияш, бензин ва газ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нарша бародаро 23000 сомон мека, яъне ки гуфтага ки соҳиби мошин дар Москва ҳастай. мошин яъне ки дар ҳолати хубай ва ховай бародаро. ягон кас нест ки ҳайш куна. нархи 23000 сомони боз савдои хуба мешавад. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. рақамҳои WhatsApp ва рақамҳои дастиш мондагӣ. марҳамат касоне ки агар дар яъне ки ғарибӣ бошад, ба WhatsApp қади муроҷиат кунед.
дӯстони азиз, навори астраҷиҳоро сар мекунед, ҳатман яктаи лайка бизанед. Якумин астраҷии фурӯши мо дар видеои имрӯза соли баромадаш 1998 солае. Мотор объёми 1.6 литр, коробка механикаи, сӯзишворияш танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. Мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ, яъне ки дар совхози Москва мебошад. Дӯстони азиз, дар ҳолати хуби техник мебошад ва нарша 65000 сомон мега. Салоншам тоза гуфтага ки ягон ҷош кузоваш кор надорад. Мотори коробка хадавош 100%, нархи 65000 сомонӣ, боз муомилаи хуб ҳам дорад. Рақамҳои соҳиби мошин дар экрани шумо, яъне ки 4455 WhatsApp дорад бардоро, тариқи WhatsApp ва номерҳои дастишам ҳар ду шуғул мекунад. Марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. дӯстони азиз, ана дуюмин астраҷии фурӯши мо дар видеои имрӯза соли баромадаш 1998 солай. Мотор объёми 1.6 литр, коробка механикаи, сӯзишворияш танҳо бензин қади ҳаракат мекунад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша бардоро 53000 сомонӣ мега. Ина марҳамат кунед, яъне ки мошини арзон, 4 баллони нав дорад, кузовшам тоза, 53000 сомонӣ. дар рақамҳои 989 77 77 14 номери дастии соҳибшам. Марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. дӯстони азиз, ина боз як тӯи дигар астраҷии караван бо нархи арзон ва яъне ки састен бениҳоят тоза, солаш 1998 солае. Мотори объёми 1.6 литр, коробка механик, сӯзишворияш бензин ва газ ҳар душ кор мекунад. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нарша бардоро 49000 сомонӣ мега. гуфтага ки детал дари пеш электропакетай, мотори коробка хадавош 100%, ана баллонои пачка дорад. гуфтага задага дӯстони азиз, 4 баллони нав, нархаш 49000 сомонӣ. марҳамат, рақамҳо барои тамос 929 35 33 34. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, инаи номераи WhatsApp Насим TGI, касоне ки мошин ё ин ки хона, замин, хулоса дӯстон чизе ки дорад барои реклама кардан, марҳамат дар WhatsApp мо сурат ё ин ки видеошро гирифта дар WhatsApp мо рой кунед қади маълумоти пураш. иншоалло ки реклама карда тракторҳои шуморо, мошинҳои шуморо фурӯхта медиҳем. ҳатман лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. раҳмат барои дастгироҳи беҳтаринтон. дӯстони азиз, ана чорумин астраҷии фурӯши мо дар видеои имрӯза соли баромадаш 1999 солае. объём мотораш 1.6 литр, коробка механикаи, сӯзишворияш бензин ва газ. мошин дӯстони азиз гуфтага ки мотораш 1.6 экотек мебошад. коробкаш механикаи ҳолаташ беҳтарин, қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Конибодом. нарша бардоро 52000 сомонӣ мега. марҳамат, касоне ки агар аз ноҳияи Конибодом хона яъне ки мошини хароб бошад, бардоро 52000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин 918 64 70 20. яъне ки гуфтага дӯстони азиз ки кузовшам бениҳоят тоза. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, ана мошини навбатиямон астраҷи караван, солаш 1999 солай. объём мотораш 1.6 литр, коробка механикаи, сӯзишворияш бошад бензин ва газ кор мекунад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулоб. нарша бардоро 52000 сомонӣ мега. гази евро 4 дора. гуфтагиай мошин дар ҳолати хуби техникӣ ва гуфтагие ки документош, яъне ки документош бучидаган. нархаш 52 та, боз муомилаи хуб ҳам дорад. рақамҳои соҳиби мошин 987 15 54 80. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед.
دوستان عزیز حتما در کانال подписаться کنید، لایک را فراموش نکنید. ان شاء الله که چخلی که نوار میخواین بنویسین، چخلی ماشین بنویسین، حرکت میکنیم در ویدیو آینده برای شما پیشنهاد میکنیم. подписаться که شیر بچه لایک فراموش نکنید و در کامنت 500 پلیس مونید. رحمت برای دستگاه بهترینتون. انا یک تا دیگه استراتژی کاروان است با نرخ سازای و سالش یعنی که 2006 سالای سیستم بهترین موتور ابیوم 1.6 لیتر коробка مکانیک سوزشوریش بنزین و گاز هر دش کار میکنه بردارو و عین حال قرار دارد در شهر باختر قرغانتپه. نقش دوستان عزیز 70,000 سوم میگه. تنیروفка دارد 4 دیسک بالون پاچکا کузовта گفتگی که یگان جوش زدگی پوشیدگی عموما ندارد. مرحمت رقمو برای تماس 933 53 53 43. کسانی که استراتژی تازه خر باشد با نرخ 70,000 سوم مرحمت در تماس شوید. دوستان عزیز به خاطر منت ما حتما یک تا لایک بزنید و در کانال подписаться نمایید. انا استراتژی نوبتی سالش 1998 سالی که موتور ابیوم 1.6 لیتر коробка مکانیکی سوزشوریش بنزین و گاز هر دش کار میکند. ماشین با عین حال قرار دارد در ناحیه 8 نرخش 52,000 سوم میگه که باز گفتگی که کمتر کم سودا دارد. ماشین در حالت خوبی تکنیکی بالونای 80% حالتش خوب دیسکای پرستای نرخش 52 با سودا میشد. رقم‌های صاحب ماشین 927 42 89 40. مرحمت دوستان در تماس شوید. دوستان عزیز انا مرحمت کنید استراتژی ارزان نکوی حتما از کانال نسیندجا ان شاء الله که میوی استراتژی کاروان است سالش 1998 سال ابیوم موتور 1.6 لیتر коробка مکانیکی سوزشوریش تنها بنزین قد حرکت میکند و عین حال قرار دارد ماشین در شهر وحدت گفتگی که موتورش یعنی که 1.6 پرستو میباشد. نقش 43,000 سوم میگه. دوستان خیلی دیده سین ماشین در نوار کوزوفی یعنی که بامپر پیش عقبش کمتر کراسکاش پریدگی کراسکا طلبای 43,000 سوم نقش میگه. باز کسانی که اگر خدر انی باشد ان شاء الله که سودای خوب هم میشود. مرحمت در نمرهای 953 73 46 حتما در تماس شوید. دوستان عزیز این باز یک توی دیگر اوپل استراتژی هسته با نرخ ارزان و کوزوفشم تازه سیستم بهترین سال برآمدش 2000 سالای موتور ابیوم 1.6 لیتر коробка مکانیکی سوزشوریش باشد تنها بنزین قد حرکت میکند. ماشین دوستان از گفتگی که یعنی که از این واگن یک دست در دست خدمت گشتگی قرار دارد عین حال در شهر باختر قرغانتپه کوزوفتا گفتگی که یک نوجاش زدگی پوشیدگی ندارد. نرخ آخرش 59,000 سوم دیگر سودا نمیشود. نرخ آخر با گفتگی دوستان عزیز که دکومنت هم دارد. رقم های صاحب ماشین 900 02 02 57. محرم در تماس شوید. دوستان عزیز انا 14 ایلول ما اوپل استراتژی کاروان است سالش 1999 سالای موتور ابیوم 1.6 لیتر коробка مکانیکی سوزشوریش تنها بنزین قد حرکت میکند و گفتگی دوستان عزیز که انا ماشین یگان کمبودی ندارد. استاد خدی بگی بیا بدل پر ماشین پراویک کن. انا نمره ترانزیت حالتش بهترین قرار دارد عین حال در شهر دوشنبه نقشه بردار 58,000 سوم میگه که باز کم ترکم سودا دارد. رقم های صاحب ماشین 886 00 14 54. دراش دوستان عزیز 4 تا داش الکتروپاکت مرحمت در تماس شوید. دوستان عزیز 15 ایلول ما سال برآمدش 1998 سالی موتور ابیوم 1.6 لیتر коробка مکانیکی سوزشوریش تنها بنزین قد حرکت میکند. ماشین با دارای گفتگی که عین حال قرار دارد در ناحیه کنی بودم نقشه 55,400 سوم میگه که باز کم ترکم سودا دارد.
рақамҳои соҳиби мошин 920 08 12 97. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. дӯстони азиз, раҳмати калон барои дастгиҳои беҳтарин, барои лайк ва комментатон, барои подписатсия кардантон. Шайбачо боқӣ сарбаланд хонаобод бошед. Худованди меҳрубон нигаҳбонат бошад. Хайр то видеои оянда.